Alright, ngicela kwethu ngiyabingelela megama ngosiphiwe Mfoka Ntombela bengicela nje ukuthi uma uqala ungena kuleli khasi uvele ucofoze usubscribe button ukuze indaba uzoyithola ishisa ngasonke isikhathi. Ngicela kwethu ngaphandle nokhuluma vele ngihlale phezulu kodaba engeze ngalo sithi nje isigaxa sendaba yeni khona into yangehlela nganza kwethu kodwa angikazange ukuthi mhlambe ngiyitshela omunye umuntu noma mhlambe ngibatshela abanye abantu angisondelene nabo kodwa ngiyafisa ukuthi le ndaba ngiyitshele izwe lonke lizwe ngoba mhlambe ngelinye ilanga mhlambe kogaxela umuntu ngalento nami engigaxele ngayo kodwa ke nganza kwethu namhlanje seniphathele uhlelo lwenu olumnandi kakhulu oluqwashisayo nolululekayo ngokwesigameko umuntu adlula kusona ngoba isigameko engikusona engadlula kusona nawe kungenzeka ukuthi uyodlula kusona kodwa ungakwazi ungene kusona qawe ngoba mhlawumbe usuqaphelile ukuthi hayi ngoba ikhona inkabe engaye ngeza ukuthiwa yenza kanje mina ngenze kanje yabo so qhawela kithi njengamanje ngibhayele enye insizwa la engengikwazi ukuthi ngisho igama anonymous ezokwazi ukuthi sichazele ukuthi siphi isigaxa yona ekwazi engakwazi ukuthi ke ishare nababukeli emakhaya qhawela kithi sikubingelele mfowethu ngibingelele mfowethu niyaphila kodwa zozo siyaphila qhawela kithi ngezwe ngakuwe hayi sibonga impilo hayi nginesigaxa mfowethu sendaba isigaxa sithini isigaxa kwena qhawe hayi wendoda kule minyakana nje edlule lodlule mfowethu mengingaphosisa uqala hey ngingathi ngila ngisebenza khona shuthi kube nomuntu wesifazane engimbonayo ngimbone futhi ngimthande ngibone lokuthi hayi umuntu esingakwazi ukuthandana naye ngokweqiniso hayi ngilo ngimzama hayi location ethi ayingeke umuntu engithandana naye hayi ngeke kwazi ukungibhanqa naye ngoba kuzoba inkinga yena ngibone lo muntu wesifazane uthi khona lento ekhona yokungithanda nami hayi ngilo ngimlandela mfethu hayi ngimlandela isikhathi impela mfethu hayi ngangitshela ukuthi umuntu kanjani engitshela nje ukuthi hayi lo muntu lo ngeke kwazi ukubhanqa naye ngoba umuntu nje hey onganelezwe lento ngaba inkinga hey nami ngithathe nami hayi ngoba ngidito uthanda ngicine ngiqhubeka mfethu hayi ngimhuphe lo muntu hayi size nangempela sizinto zethu sizigcine iqondile sithandana hayi silo sikhuluma efonini kanjalo lo muntu uhlala endaweni ezibizayo yini kuthiwa ama estate khona lokho kodwa zozo hayi mfethu lo muntu mesithandana naye hayi kunzima khona ngoba olunye usuku uyangitshela ukuthi ifoni uzoyivala ngeke sikwazi ukukhuluma uyabona nje ngoba lo muntu mengasebone kanje hayi nami ngiunderstand ngoba yabo isimo ngisazi kahle hayi thenga ukuqhubeka kweinsuku silo sibonana ke ngalezo khathi vese sebenza naye silo sibonana kanjalo hayi kube into nje eright futhi ngibona into zethu ihamba kahle hey lo muntu ngiyambona ukuthi ngoba sisebenza nje lo muntu sebenza umsebenzi ofanayo kodwa impilo yakhe ithe ukuba phezulu ngithi hayi ngeke ngihlale endaweni enje yena ehlala endaweni enje hayi ngeke nginorongo khona la hayi no silo siqhubeka sikhuluma nami ngeke ngikwazi phela ukulo ngiphesha into eziningi sisanda kuthandana uyabo kanjalo hayi no mfethu lo muntu kuzinto ethi igcine eqina nasemsebenzini abantu benakho ukusola kodwa nje ngingabatshengisi sifihlile into yethu hayi ukuthi ngolunye usuku hayi ngithi mina hawu khamba kanjani ngiyamWhatsApp ngithi ngicela ukubona ethi hayi no ayikho inkinga ngithi hayi ethi hayi ofika ntambama ngoba khona engikwenzayo mina ngizobe ngibhizi nje hayi nami ntambama na impela ngimthinte hayi ngithi ngifuna ukuza lapho kuwena endlini ethi hayi ayikho inkinga woza la endlini vele lo muntu akekho semazweni hayi ngithi hayi kanti umuntu kanjani lo hamba amazwe angaka hayi ngiqale nami ngibe nakho lokho kodwa ngenxa yothando ngize ngicine ngishona khona wethu hey mengifika khona wethu hayi ngiyafika le ndawo hayibo hey ungena ngamakhodi la lo muntu yena ozongilanda yonke into ngiyabona ukusikena ama disk eimoto kwenziwa yonke into hey ngathi hayi angikaze ngibona into nje hayi sijwayele ukungena kulezi ndawo ezidlula noma sithunyiwe yabo hayi ngene ngaphakathi ngene endlini nami phela ngiphethe ngiyinkunzi yakwethu hayi ngiphethe into ezincane yabo ngiyafika nje hayi ngiyafika nami na into ezimnandi hayi hey wena ngiphethe hawu akulo hey uthando lona angazi nami ngathenga nje ngithenga umuntu wesifazane ngenxa ngiyindlela engangimthande ngayo hayi mesifika ke endlini mengifika ke endlini hayi ngimfica ona ngayi naye ngisethela benaka ayikhiphe la nayi sidle kube right yonke into sihlale nje bethu hayi kushaya mhlawumbe kuba mhlawumbe ngo9 hayi uyazi ke nawe yabo ngo9 kwi-TV la khona yonke into i-Wi-Fi yonke into khona yonke into zose yonke into umuntu ophelele hey athi ngene endlini umuntu osebenze la lezi indawo angazi ikhokha malini kodwa uyabona ukuthi indawo
okukhokhwayo ngempela la. Hayi siqaleke sihlaleke sixoxele nje sixoxe uthi ngo9 hayi nona umuntu wami siqala into zethu nento zethu hayi. The nje ngoba ngo11 kuya ko12 lapha ebusuku. Hayi kudlala ingoma. Ayithi kuleza indawo ke ingoma ayivumelekile. Ayikudlala ingoma hayi. Ngizwe ukuthi kunemoto futhi mayikhanyisa ngala isingakhona ikhanyisa khona nje. Ngathi ikhanyisa la hayi. Esisukume lo muntu lo. Engamdalula ngegama ayisukume ephume vela. Ayimevela ithi ubani. Ay. Hey ngalolo suku engezwe igama ukuthi kanti ubani. Yo. Hayibo. Ithi hayibo mfethu pho manje mina ithi impetha ngathi. Uyamazi lo muntu wena? Ngiyamazi. Nale mcimbi yamaskandi ngijwayele ukubona kuyona. Ngimazi ngizwe isibiza igama ntombazane. Nami ngiyamazi angeke nami ngibuye ngihambeke imicimbi yamaskandi uthola ukuthi ngihamba nalabantu labo yabo ngize mhlambe ngicina ukungena kulabantu abangconywana kwi-VIP yabo ngize ngithi hawu hayibo ubiza igama ngithi hayibo manje pho ngiyambuza yini ungangitsheni ngani ukuthi unomuntu kanje ozokwenza njani wena kuba ukutshela uzokhwitha ayi ngangeke mfethu ngilinge ngiye ngangeke ngiye lapha endlini yakhe ngangeke ngiye kuba umuntu angazi ukuthi umuntu oyingozi ayi hey zoso hey ngajuluka ndoda yazi ngajuluka ngamanzi te hayi enthi ngiyavela nami ngiyalunguza ngithi hayi imoto kadwa amafortune nomuntu i40 hey le ama Hilux hayi bo soso hayi ndoda hayi ilengane la ayingeke ngiyamjikisa lo muntu ngithi hayibo momjikisa ngeso lelutho ayithi ngeke ithi naba behla hayibo uhamba namagadi ithi uhamba namagadi namhlanje futhi abamaningi kangaka nithi abe nawumhlola abantu kwenze njani hayi ndoda hayi ngiyakutshela wena ngakhala ngaphansi embhedeni yazi vele lento le ngiyayixoxa ngiyahleka kodwa angiqala empilweni yami ukutholana nesimo esikanje ubhekana nesimo esikanje yamfethu ayingena embhedeni ungena ngalezo ikhasi lezo uyangena o12 la ko11 12 shuthe ngaphansi kwi double bed nalama double bed manje uyabola wakhiwa manje akafani nalawa wakhiwa ngamasaka lawa athambile hey wendoda ngingena empethu lento ngiyayizwa ihleli kumina ngithi ngizokwenza njani ngithi ngingena ngaphansi njengangene nalomuntu lo umkhonyana ngithi ngingena ngaphansi ayingibuya ingqondo ibhluwe lami iskipa sami ophaka hey wendoda ngihwithe ngiphoseke napho ngaphansi ngithi ngingena nje kube ngingena uWhatsApp yabo ukuthi ifoni thatha ifoni ngifake silent ngaleso sikhathi hayi ngibona ukuthi ayishubile la ingena indoda hayi bengene bemshiye lapha yangena nje yangena cabanga nesikhala singaka lapho bezoso ngiyabuka hayi la engaze kuyose kubini ngiyeza ukuthi khona ngoba ngilele la kwasiza khona ukuthi umuntu uyinswephana ayona umuntu nomzimba oba umuntu nomzimba ayoba nenkinga hayi ngempela hayi athi into zami hayi shone nazo ngaphansi ngifaka itrunk ke sifama trunk ke thina ngifaka itrunk engihlale ngaphansi soso hlale ngaphansi wengene bekhulume lapho ke sengikwenzile okokuqala ngithi ngisafuna ukubuya isibili sengitamatile sengivangile hey hayi bo uthini lo hey wena hayi hey indoda hey lapho nevangeli lakhona ngeke ngisachaza kakhulu hayi ngihleli ke manje la ngaphansi ifoni yami silent uthi ke manje ngifona thinta abantu engibazile hayi ngiyabuka ukuthi azongena kanjani inkinga zosuka inkinga la cha azongena kanjani egate naye inkinga nanenye inkinga ke ngiyabuka okay mhlambe bekwazi ke singichaza isimo sami mhlambe bekwazi ukungena inkinga enkulu zoqhuma indlaba kuzofona manje la ukuthi ngagcina ngingabinaka kangake labo ukuthi bagcina bephumile yini ngeyimoto kodwa ngathi bayaphuma ngoba kwathi waye sokubona kusasa le ndoda hey ngiyabuka ukuthi le ndoda iyodwa mangase ngibiza insizwa kahle izokwazi ukuthi zibe nenkani ongcono ikwazi ukungena ke ithola indlela yokungena ke kungalula khona ngoba iyodwa mhlambe khona iplan engenzeka ayingibona ukuthi hayi lento izoqhubeka kakhulu hayi ngilale ndoda hayi
lama feje ami ke bengiwaphethe ke ngithi ngiyezwe ndoda ebusuku ithi hayibo yazi lezi zinto ekanje akijwayele ngithi hayibo la le ndoda yangigake lapho ngiyaqhaqhazela ngitshulukile nje yawahlofoza manje awu mfethu ihlofoza amafeje ami iphuni mfethu yazi izosa ayi wahlofoze le ndoda ayingizwi yakhuphuka impela ngithi hawu inkosi nawu umhlola ngimanzi lapha yo akulaleki hayi ndoda ukuthi ngeyikhathi hayi le ndoda ayingibona inkunzi malanga ayikhumuna ngiyayibona iyakhumula manje yaqala into yakhona hayi ikhumula indoda ayiziqede mayizikumlileke le ndoda ke sekuyila khona sengikhulile ngoba isigibele empedeni ngiyazwe lo muntu usegibelile empedeni manje khona futhi into engathi siyenzeka ngaphansi mengithi ngiyaqalaza la ngiyabona ngiyabona khona nelave seceleni lezi uzobabona hayibo ngenze njani la ngivuke le ndoda ngikhomba nesibhama ngiyena umuntu waso isibhama ayizona lezi ezinkulu kangiyena umuntu waso ngithi mengivuka lana okay ngizovuka mhlambe ngimkhombe ngizomkhomba mase kuphelela ngizophuma kanjani gethi hayi ngithi ayangila awungeni nina ngakusasa sibani hawu uthini lo ngiyangena kufuze ngavele bengikade ngibuyile kufuze ngade ngibuyile ngilungisa into zami emsebenzini uthi qhu wena bese uyayibuyela bengizothi nje qhu bese ngiyayibuyela hayi ukuthi bengiyolala vele into engakaze nje sihlala isikhuzwa lonto ukuthi ungalali entombini hayi wendoda izoseyile lento le ngifikisela ngenyembezi le hayi le ndoda ngigcine ngingabazi indaba esibami ngiyabona ukuthi la izongiqhatha lento and izinzoba senkingeni hayi gcine ngilala ndoda hayi beyiqala into zabo ndoda hayi beqale hayi betamatane hayi zosayi hayi betamatane ngithi awu na umhlola nkosiyami kodwa indoda inkunzi njani inkunzi la ngaphansi kwena hayi iyabikelwa kodwa manje futhi kufanele ukuthi ayibikelwe ayinakiwe nanenye inkinga ke le ntombazane ilokhu ibuza le ndoda le ukuthi ayikwangathi awukho right nje namhlanje emoyeni yini lephuba umoya ithi nganayi ngiright ukuthi ekhaya nje bakhona istressana bangifakela sona ithi awini wenze njani ithi hayi ngizobuye kuJena hayi kanti intombi yazi ukuthi ngihleli la ngaphansi hey wendoda phezu kwami ngezwe lokukhala amatsegetsege phezu kwami ngithi ha umhlola ke lo kwaza nawe hayi umhlola manje ngiyasibuka lesibami ukuthi hey yabo ukuthinta kwami lesibami shuthi ukufa nje vele kuphelile ngami ngoba okay ngizosibamba zoso ngimkhomba mase ngimkhombile mase kwenzakala mase okay ngizomkhomba ngikwazi ukubaleka ke mhlawumbe ngingabaleka ngaze ngisiphose naphansi ke noma ngisitshinge sengiphumile manje la ngendlela le ndawo egadwe ngayo khona ngizobanjwa vele futhi mengibanjwa ngoba kuumuntu kanje onemali engangibamba ngisho ethi ama security ethi hey letheni lalo ebanika imali hawu kuphele kanjalo ngami manje ke ugcina uphuma nini ke enkabi wena ndoda ngaphuma ngo12:01 mina yosasa lele nengane yagcina ingayanga emsebenzini hawu uyagcina ingayanga yasho istory hey wena cabanga uyazenze njani yeah ushuthi ekseni nje ngiyayizwa nendoda eyahonqa nalomuntu lo yazi mengimbona kuzamele ngiye ngihleke uyahonqa inkunzi malanga lo sebumile kuze ubona amantombazana hey iyangiwathapha ke manje ngwathabe yona ngaba ngilongibuka ama message phela ukuthi ubani okhuluma uyabo le ndaba nami ukuthi angixoxe kodwa manje ngiyabona ukuthi mengase kuthiwa ngixoxe umuntu oyedwa ngafuna ukuza la ngimtshela ukuthi ngisenkingi ngitshela umuntu wasekhaya ngafuna ukuza la hey iyangiwathapha ke manje lele lo mhlawumbe ngithi 4-5 ulele ithi hayibo usaphila hayibo lo muntu lo ongazi nokusho ukuthi ifoni ngiyifaka itsale mhlawumbe nesibindi sokwenza lento lena hayi ngithi hayi ngiright khulileke kanjalo hayi wendoda hayi beshayeke labo 1 beshayeke oba 9:10 siyageza le ndoda ekuseni geze kahle hayi kube right yonke into ngiyayizi yabuza ithi awu ngiphatheleni mhlawumbe ngizokubona next week ngigcine ngingayanga la bengithi ngizoya khona kanti intombi beyiqinisile ukuthi lo muntu lo khona la bezoya khona shuthi wangayitshena ukuthi akasayanga wavela waqhamuka esengena
hayi wendoda igeze indoda igeze yenziwa nokudla lana kuyadliwa ngilambile-ke futhi manje ngiyezwa-ke manje hayi idla indoda hayi ivalelise hayi ngithe ngiyeza eCalifornia indoda ithi hayi naba sesifikile kusho ukuthi kufona laba bamgadile sesifikile hayi iphumeke nangempela-ke hayi kube kanjalo hey Zoso ngathi ngiphuma ngaphansi into yokuqala engayicabanga nje ngacabanga indlela engifike ngayo gqoka into zami awusaqhumisa nje nanehage encane yini wawungaba nawo lawo mandla gqoka into zami ngathi mfethu uzokhuluma kahle kusasa emsebenzini yathi kade bengifonela emsebenzini ngibazibile ngaphuma njalo mfethu kuze kube namhlanje angifisi futhi angifisele omunye umuntu leyanto futhi nomunye ocabanga ukuya emqashweni hayi mfethu ngisho ngathiwa kunjani mfethu ukuthembisile ukuthi uyena kuphela hayi mfethu ngacabanga nawe kwawena Zoso hayi malingi endlini manje ukushela umuntu ukushela umuntu omuntu noma engakhishela lutho kubalekile awu ndoda mengakhishelwa lutho and lo muntu lowana lo usiyangitshena ukuthi nonkosikazi wakhe uqondile unayo yonke nezingane ushadile umuntu oshadile mina phela ngoba nami ngangiza kanje noma umuntu intombazane ekhiphela iqiniso mawubo isikhathi esiningi mayithanda ekutshena iqiniso lonke lokuthi mhlawumbe ngiyalenganisa ukuthi hayi lo muntu mhlawumbe kanje ushadile yabo yangifihle lonke lonto kodwa egcineni yagcina ngitshena ukuthi hayi lo muntu uqondile umuntu oqedile nje uqede yonke into nami ke kanti vele umuntu vele ngimazile umuntu oqedile vele hayi mfethu hayi angifisele omunye umuntu leyana kuzobe namhlanje hayi ngihlale ngicabanga ngihleke ngedwa ngithi hayi ngeke ngabuthwala umzimba hayi ngabuthwala mfethu leyanto ngisatshela nabanye mfethu zisho manje ngaphezulu wena ungaphansi hey wendoda ngalimala lapha hey ziyakhala la ngaphansi kudliwa ama-chips ami incoma amafeje hayi ngabona la ukuthi hayi empilweni umuntu wesifazane nje yikho ngabuye ngaphelela inaleli ithemba yazi umuntu wesifazane bethi hayi angisamthembi akekho futhi engimthemba yazi bethi ngisengizame namanje ngiyazama khona odaya ngiyazama ngiyahluleka ukuthemba umuntu wesifazane hayi ngiyahluleka hayi ngiyakuzwa baba hayi khawela ke time mfowethu kanti ke nawe lapho umonga lapho ngasekhaya njengobizwa nje insizwa ukuthi ke ichaza mayelana nodaba naye lehlakalalo isehlakalo esehlakale kuyena ungakwazi na ukuthi usibhalele lapho ke ekhaya usho ukuthi nawe ufuna ukuzochaza isigaxa sakho ukuze uqwashise abanye abantu ngoba ke lento ke iwukusiza kakhulu sokuthi ke lapho sengidlule khona ungadluli nawe mangabe mhlawumbe uyakhona cekelela phela ukuthi uqinisekisa lezi zinto lezi umuntu asuke eqwashise ngazo siyabonga kakhulu.